Obay Studio. Mamaku sareng ibuku nek ketik di paidalan. Mamai Dimas, Mamai Dimas, Mamai Dimas. Khusus kanggo wong jenti sing paling eman. Kang Mas, seumpama kula bisa kelakon tepung dadi siji kelawan sampean, tentune rasa seneng rasa bahagia kula kelawan sampean. Buktiaken. Durung percaya kula ning janjine, sebab durung ana buktine. Kurang apa semene sayangnya, pengen apa serok ngomong apa. Duduk emas sing dipengeni, Jadi apa? duduk dunya sing diganduli. Jadi apa sing dipengeni, kumpulan lintang sing nyakseni. Kula pengen kasih sayangnya sampean tulus nganggo kula Kang Mas, sebab wong rumah tangga anane rasa demen rasa cinta, tentune kula rasa bahagia ning dina kieu. Harapannya pribadinya istri juga pada pengen pisan membina rumah tangga kelawan nok ayu. Dihormati Mama Kuwu, Mama Dimas, Mama Dimas, Mama Lurah, Mama Raksa Bumi, kanggo mimi kuwe kedik, mimi kuwe wong junti masih di paidalan. Mama Dimas, dalan legama. Apa sampean bener cinta? Jawatir Sun pasramas jiwalan raga. apa iya? Kula pasrah jiwalan raga, asal lakine sampean Kang Mas. Mama Kuwu sareng ibu kuwune di paidalan. Dalan-dalan Mama Dimas. Kadang gelibak Mama Dimas, Mama Dimas, lamun bohong, Mama Dimas, Mama Dimas, Mama Dimas, Mama Dimas, Mama Dimas, Mama Dimas, you bareng bareng janji Mama Dimas, moga disakseni Mama Dimas ning Gusti Kang Maha Suci. Sapa sing sulaya awas kudu nerima ning cobaane Kang kuasa. Duduk emas sing dipengeni, dudunya sing diganduli. Mama Dimas, dalan-dalan sing dipengeni, kumpulan lintang sing nyakseni. Mama Kuwu, Mama kuwe wong junti di paidalan-dalan lega. Sareng ibu kuwune kedik, kanggo Mama Lurah, Mama Raksa Bumi, khusus kanggo Bapak Bekel. Mama Dimas di paidalan maning mah. Mama Kuwu dalane lega. Dalan-dalan matur suwun kanggo Mama Kuwu sehendi, Mama Kuwu
Suhendi, mamaku Suhendi, mamaku Suhendi matur suwun. Apa sampean bener cinta sun pasrah mas jiwa lan raga. Sing hormati mamaku Suhendi, mamaku Suhendi matur suwun. Sareng ibuku wong Junti masih di paidalan. Kakang beli bakal bohongan, Lamun bohong yen bohong Kang Mas sumpah aja sih Kang Mas. Iyu bareng-bareng janji moga disakseni ning Gusti Kang Maha Suci. Sapa sing selayang awas kudu nerima ning cobaane Kang kuasa. Masih durung percaya kula ning janjine, sebab durung ana buktine. kurang apa semene sayange, pengen apa serot ngomong ngabai. Oh.